A pitanje je šta je rješenje kada jako patimo gledajući loše stvari koje se dešavaju drugim ljudima. Na primjer, kada vidimo neko nasilje na TV-u, to nas previše potresa. U svijetu se dešava mnogi loše stvari, katastrofa, neki ljudi pati, neki ljudi imaju probleme, negdje se vodi ratovi, negdje je vlada kao glad, nemaju ljudi za jest. Onda mi koji možemo da ni gledamo sa daleko, naravno ako čovjek ima čovječanstvo, on mora da pati, on mora da vidi sani. I šta možemo kao pojedinac da mi ni pomažemo. Ako, na primjer, negdje je rat, ja još osjećam, ja sam kada živio u Pakistan i Bosna bio rat, onda naš četvrti Hazur, on nekoliko hutbe drži u tome i cijeli džemat on nazvao da treba da vi pomažete Bosna. I onda Ahmadi muslimani od cijeli svijet, oni su pomagali Bosna. I mi smo isto dali tamo novac u konto džemat za Bog taj svrh. To znači, jedan je taj način, mi vidimo dosta mjesto se pojavi neki humanitarni akcija, humanitarni organizacija koji pomažu ti ljudi koji pati na razno mjesto. I jedan način je to da mi možemo da pošaljimo neki pomoć kroz ovi humanitarni organizacija prema ovi ljudi koji sada pati. Na primjer, sada imamo veliki ovo blaja u Siriji, koliko muslimani su bili, morali su da izađu iz svoje domova, koliko su bili ubijani i onda to je velika katastrofa kada čovjek gleda, ne može da trpimo, da vidimo kako djece tamo su poginuli i onda jedan to je način da mi možemo da pomažemo njih i drugo da mi molimo za njih, zato što Allah je veliki, on ima moć, on može da reši neke stvari, a ovi na druge strane koji su uzrok za ovi probleme i koji ne vodi pravda, oni sigurno će dobiti Božje kazna. I Božje kazna je puno velika nego na ovom svijetu. Inšallah, oni će patiti na ovom svijetu i na drugom svijetu. I tako mi možemo da ni pomažemo. Ali šta se tiče ti ljudi, oni koji prolazi kroz ovi problemima i sunnati od naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem da on samo molio i on da učini da treba da se strpi. 13 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio u Mekka i 13 godina svaki dan bio težak. Svaki dan muslimani su imali problem. I čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on lično isto nije imao mir. Jednom se kaže, jedan dan jedan sledbenik došao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o poslaniče, zašto vi ne molite za nas? Sada previše imamo ovi problemi i previše imamo patnje i teškoće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada malo odmorio, malo ovako sa zid odmorio, onda sedio i bio puno lut i rekao: prije vas su bili neki takvi ljudi koji kada su prihvatili svog poslanika, neprijatelje su njih pravili dva dijela, tako su rezali za dva dijela, ali oni nisu rekli uf, oni nisu, i Allah će ispuniti svoje obećanje. I tako ovo je sunnet od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem,
da treba da strpimo i treba da molimo i treba da pomažemo koliko mi možemo. To je sada za taj način mi možemo da pomažemo ti ljudi.